data wa Mungu uso. Akira papa. Kanani we, tome sala libe. Karima someni. Kanani some. Tawina asombre da zaki. Kanani we, ai kanani we. Tuzoze twitegure matara. Imana twitegure tuzogenda. Akigana. Duvaliza bahoma amazu tuzoze. Nijoro basiga amazu yake. Tuzogenda. Kuko kubakwa aho yarubatswe. Barira muri isiwe. Ariko nguwe n'ibitorero mwanane we. Abarenganira itorero Imana we. Ariko nguwe n'ibitorero mwanane we. Yujuje amakondisiyo yose. Abraham ariko. Tove Matayo da. Na gatanu umurongo wa 7 kugeza ku murongo w'ishiri. Nibyo. Uzamubitswe n'Imana. Matayo 15. Duhere ku murongo wa 4 tugeze ku 9. Aho Mwanjya mwe. Yesaya hano ibizanye neza ati. Yesaya yavuze izanye ngo tutafitayeho. Ariko makuru y'izanye turayazi. Endere? Aho Ubu bwoko bushimisha iminwa. Yari yarabibonye Yesaya. Aho ariko imitima yabo lakini roho zako ziko mbali nami. Imitima yabo ibakure nanje. Aho basengera ubusa kuko inyigisho bigisha aho ari amategeko y'abantu. basengera ubusa kubera kuko inyigisho bigisha n'amahitamo y'itorero n'ay'ikorari na ministeri n'aya famille. Ariko Imana bayashira umugongo. Nibyo. Amen. Amen. Subiramo. Ni kuri 7 kugeza ku 9 dukomeze. Matayo. Ivanjili ya Matayo. Ibice 15 dore ku murongo wa 4. Ngakutaraguye yako yahiga muri Ethiopia. Yari hafi kutugera. Nahize kwa wani Rwanda ariko Ethiopia niho bamushije. Matayo naye akatenda. Uhisabe muchane cyo kufaye. Babatongayo akabagwa wowe. Uhisabe muchane cyo kufaye. Petero naye akamamikwa. Uhisabe muchane cyo kufaye. Wakamubana tula itola kenda kashwe. Amakulo kagenda kikiwe. Wakamubana tula itola kagenda kashwe. Amakulo kagenda kikiwe. Alekamo. Vuga. Kuko Yesaya yavuze apana kugwereka yavuze. Kuko Yesaya yavuze ni gute? Mwanjya mwe. Yesaya arakuvuga ngo wanjya wowe watabiyama. Aho Yesaya hano ibizanye neza ati. Yesaya hano ibizanye neza ngo Ubu bwoko bushimisha iminwa. aba bana bazabashimisha iminwa. Aba bagabo. Akanwa bagira gusa. Aho. Umuza kuri ni n'amacana. Endelea papa. Ariko imitima yabo imbakure. Imitima yabo ibakure n'Imana. Bahose Imana
basengera iki basengera ubusa aho kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu. amasengesho dusenga Imana ibakururira umenye ko ayo masengesho yose ni ze basengera ubusa kubera ko amasengesho basenga ubona aya mategeko yawe ku giti cyawe. tugiye kuganira ijambo ry'Imana hano ndari gusoma ntacyo turaza kuhavuga tutambuka kugira ngo tuze gusigira umukozi w'Imana n'umwanya yenda Imana sifi nta mwanya mbonye wo gushimira abantu Imana Yesu kwari umuntu ugabona hano tuziranye ntamuvuze akamavuga ngo niraze ndacyari wahundi ugume neza naje umunsi ufite igitara namabwira bacu ngo nambaye imyenda itandukanye kubera ko ndashaka igitara ko nababwiye ndababwira ngo naje nambariye igitara ko nabwiye ngo ubundi bakagombye kuza tureka ninga tugasengana amatereningi kuwa mbere umuntu akamukubitamo kositimu ugomba gusa n'akazi ibi byo kuzana itisi wasubira bityo ukazamva kurashukira ngo idacika niyo n'akazi rimwe ako kamusana ikimuntu gifite alasitike ku buryo uzoza wamunyereramo tugatarama neza ukumva kuko igitaramo kikinjira mu mubiri kandi kikaza gifata twamara kuwa mbere kubera ko tuba twataramye neza twese tukaba dukubitamo amakaruvati twashaka tukaja mu mujyi gutembera twamara tukanywa n'icyayi tukavuga ngo mana ushobora kugitaramo warangize warayiduhaye napana asaho kunywera icyayi ntabwo hari aho kwambarira karuvati aha ni mu kazi Yesu Kristo niwe wari urimubwira abafarisayo ngo abafarisayo ngo bari bamaze gutongana ngo basanga intumwa za Yesu Kristo uko zirarya ngo ariko zirya zidakarabye ngo abafarisayo barasakuza cyane baramubwira ngo se mwigisha ngo ni ukubera intumwa zawe zariye zidakarabye ngo zitaja bitsike Yesu arababwira ijambo rikomeye arababwira ngo ukisha mu kanwa ngo si cyo gihumanya ngo ahubwo igisohoka cyo gihumanya umanganya muzamukaraba intoki zanyu ariko imitima yanyu yarasibiranye muzamwisiga amavuta ahenze ariko imitima yanyu ikibamo kamere yo kwica no gusambana no kuroga arababwira ngo muzamushimisha iminwa ariko imitima yanyu iba kure n'Imana Data. nibo bakristo b'iki gihe dutuze nibo bakristo b'iki gihe dutuze n'abashimisha Imana iminwa ariko imitima yabo yataye Imana. akamenya kuvuga kubera ko uzi gufata mikoro yavuga abantu bakaba basara ngo dore muri uyu muvugabutumwa ngo dore nguriya ngo asavuga ijambo ryose akamara ishusho asimana ku kanwa ariko ku mutima ndareka asimana iyo yambaye neza ngo dore ukundaza yambara neza ngo arakeye ngo arasa neza ngo urareba ashobora kuba yambaye neza ariko yaje atihaga kandi usanga amaze iminsi itandatu atihagiye ariko gaca mu gitondo akamyambara ikoti rihenze tiwamenya ko atoze niko bakristo b'iki gihe bameze dushimisha Imana ariko tutigize ibintu mu mutima twebwe turi mu kurwanira mu itorero tukarwanira mu itorero ndabizi n'imivuga muravuga ngo ibibazo byanyu biri hano muri pawa birahagije ibizanyu bigende bigumye ariko ni gute abantu kweri babasha mu ijuru turi mu kurwanira Imana turi mu kurwanira Imana wabuze ikinyita cy'Imana kwa Imana ni ngari nini irahagije ubuturongayo burahagije ariko abantu turi mu kurwanira Imana ndagafi mundi kubera Imana umuntu agatukunda akamusubiza kubera Imana abasimugusa amapepo tukayemerera kwinjira mu mutima Imana tukayisigaza ku munwa amapepo akaba ari yaje ku mutima abasimu tukabahaza kari mu mutima ivyumba vyose barabukize niyo mpamvu Roho Mutakatifu yabuze ahasha
undi akamuzamuka yo haujenda safari ya kuelekea mbinguni iyo sinzirisha mu mwana ye warayose ushaka kugaruka hakika nibyo Bwana sifiwe. Ariko yavuze ngo ibingibi Yesaya yarabivuze. Bwana sifiwe. Modalasika. Karibu kaundeka. Kuna magani Yesaya yarabivuze. Ariko Yesaya modalasika. Yarabivuze mwako konga muri njaga tare nikuta wotukana gasamba bukaroga mamaruka zugafata bikoro karirimbisha abantu. Muri njaga n'abantu n'abapasiteri muri njaga n'abayumbe murangiza kubwiriza abantu kubera kanwa babaruka kugira ngo duhaguruke hano ngo tunywe ameza uri njaga uzokongera tegereza umuriro gaze kiracaje umunsi w'urubanza Yesu Kristo azokubwira ngo ndabiri bikuriye ngibiri Shuti yanje umva kubaze uzire gusika imbere yawe ntebikomeye uzire kuzasema tiyumvise kandi ijambo ryayo rivuga uko bukeye uko bwije uzire kuzasema nuko wakenewe ikwerekera saba wayikorera uzire kuzasema nuko wahunze ikwereke Danieli wayikoreye mu bunyangewe uzire kuzasema nuko wahuye n'ibibazo ikwereke Yobu wayigira mukiye kugufa we nubwo wohanguka we ukamara amaso we ariko Imana izabayo we ariko Imana izabayo we Koreleza nutabikora bizabari igombo kuri wowe uzire kuzasema tiyumvise kandi ijambo ryayo rivuga uko bukeye uko bwije uzire kuzasema nuko wahunze ikwereke Danieli wayikorera umunyange we uzire kuzasema nuko wahuye n'ibibazo ikwereke Yobu wayigira nukiye zukuri we uzire kuzasema nuko wakenewe ikwereke Lazaro wayigira nukiye kugufa we nubwo wohanguka ukamara amaza ariko Imana izabayo we ariko Imana urufatira rw'Imana ruracyariho kandi rwanditseho mu iteka nubwo wohanguka ukamara amaso we ariko Imana izabayo we ariko Imana izabayo none kanisa k'imitima tuzoterana amasaso mwongere ko turagwanira idafari icyo mu mitima bizomera gute ko abantu bagiye gutunga imbunda batazemerewe ko tuzorasa twebwe tuba turwanira ibizu ikirahura kuri akaraga tutino kamena kaba karangiye ariko abantu bakamara niyo none ikanisa ryo mu mitima bizogenda gute ko abantu bagiye gutemana ibizokora byose Imana izabayo wambara kositimu heza umenye kuvuga cyane uzushiramo icyongereza mwarumva mbiriza agashiramo icyongereza imoni ingisi mubivuga mu gitondo ukabivuga na nijoro
Izabaye. Ngo donc. Uzodonka. Izabayo ntabwo izabiza amasomo menshi ntabwo izabambaye imyambaro myiza papa izabayo c'est fini wangaga nukumenyesha kuko wangaga amasengesho muse azapfa ubusa nushaka nibuza wihiriza komeza ubwe uhereka kwica umubiri wawe reka kwica umubiri kuba wicira ubusa kubera ko ubwiza usenga ngo tuzumvikana kubera kuko ngusengera uko amategeko y'abantu uhindukire nigute wongera ngo kadoga zarara mwasenagera mu gitanda nasakarara mu gitanda ariko gaca mu gitondo umwe yaje gusenga agaca inzira ye kurambwira kuko turaje ibintu ni bibiri uzoja mu muriro cyangwa se azawujamo Imana yaravuze ngo ucishe inzira zibiri imbere yawe inzira y'ukuri ngo ni inzira y'ubugingo ngo nuramuka udahisemo Yesu uwo mu ijuru utanga umuryango bazajya Izabaye. Mo uramuzi tare mubimva ibirisi kwa Imana nyine yaramubwiye ngo inoje kukwishinjira Yamushingura yo. winoje kuguhamba nkurikira kandi ubwo yamutumyeho undi muntu kandi igihe namushira ngo uje kuguhamba wewe inoje kukuzika ariko harimo bakabona no yaba naje kuye muri aba bene wacu gipanga ikamba magana y'ino mubwireka we mubwira kwishingurire no tangaza cyo kiyoye Abanyesiraheli bakwize ngo no gushingura aho bakubona ubonta bw'Imana ngo bakaza bakaje kuramya imva ya iramutwara yonyine n'ubu Mose ntawuza hafi ariko ku munsi uriya tuzahoruka mu ijuru tuzobona Mose utuburi twose tuzozuka kamusikari ariko cyuzi tarura ngo kukumva ya Mose bw'abanyamurenge bw'abanyarwanda bw'abarundi n'abandi iyo nyine Imana yonyine nizi musoro nizi akabulika Izabaye. mureka tuve mu byo twagiyemo tuve mu buryarya bw'ikinyamurenge tuve mu buryarya bw'ikinyarwanda twinjire tumenye Imana nyamana yakwiga aho twanga umugeni yafika na kinyomba nimufunguriye nshobora gusohoka simbuke mu rugo rwanje Nairobi ariko Imana izabaye Izabaye. kubera ko ibyo dukora byose ko turatambuka Shalari. muhige muhunike ariko ntimwibagirwe ko yize ibyiza mwabone Amerika iyo tuja ntituragera muhige muhunike ariko ntimwibagirwe ibyiza mwabone Kigali iyo tuja ntituragera Tiranagerwa nushaka uzoshike muri Arizona bagusure hagati y'umuhanda ari gutura iyo tuje turahagera safari iyo tuje turongera Turagera. Izabaye. wanasifi ukuri kw'Imana mureke kwemerera shitani mu cyanga cyane satani twayihaye intebe mu itorero turayiheza ubu nyine n'isigaye yobora amateraniro ikaririmbisha igakora ibintu twe tutazi iyo bihe mureke tunyage satani kongere tugarure itorero agaciro kongere tugarure itorero agaciro kandi satani ntikaze dutanga gupfukana hano satani ntikaze dutanga gutera indirimbo
Satani w'abapasiteri tikazi tutanga kuyobora amateraniro. Satani hunge mu bantu itorero rigarurirwe hagaciro inganga zive hagati muri twebwe tuba ku murimo kabategereje kuzawubazwa. Muzamugira ngo abapasiteri n'abazabazwa umurimo wenyine izo kubaza wowe tari wari umuririmbyi impamvu mwikanisa batari kuza kandi cyo kizo kibaza pasiteri Valens kuko so umuririmbyi kandi bihekana kizombaza ngo se muri banki faranga zagenze Yesu Oya ngo Yesu azaje kumbaza ibyo bayiro mani aya sinza ubiza bica mu muyaga esi zombaza imitima yabera nari mpaka simbere nayibwiki sovuga ko nerebwiye ngo ni njyake Ujyane wumva umugore bamwita umugabo umwana muto bamwita akagabo sanze kwibaza imvano imvano yazo sanze kwibaza imvano yazo umuntu usuye umuntu n'umuntu yumva umugore bamwita umugabo burya n'ibikorwa bye niwumva ujyama kwisa umuntu ntabwo ngo ari igihagararo umuntu usuye umuntu n'umuntu we yumva umugore bamwisa umugabo burya n'ibikorwa Punga hoko. Tira. Ariko namara kufusha ukaza kundamuza. Uryaga bwuzuye amapepo. Tuwatekereza kushakura musa pasiteri akiri muzima. Ariko kuyafusha umwana wa Jacques. Kandi ukazuba ngo pasiteri wacu ngo turamukunda. Wanjyaja. Kuko Imana itarazanye ngo ni mwikanisa. Niyo mpamvu mwumvukira gutya. Iyo kiboko, iyo Imana itubwira nka polisi. Mwobonye. Ashobora kugenda bajya ahantu kukanyarira ariko se genda ntabwo yavuga turi kumwe bagura ko ngiye ahantu none gusa umwuka arambira ngo uyereka usiku zakuza kuchapa injili katika hii kabila yenu zinaisha zinaisha ziko karibu kuisha irambira ngo iminsi yo kuvuga ubutumwa muri wene wanyu okiragenda ishira munjyame ndarutambona nagiye ahantu nikanisa kwigisha undangize kwigisha baransura amateraniro atararangira Sibuka. Sibuka kuko bagambaniye Pawulo. Ariko yeye abantu barakabije ukora ibibibe upfa kwa Yesu kumusaraba bisa n'ibyabaye ubusa we Satani yinjiye mu rusengero hagati we araza ari kwambara ikositimu akava kutayi karuvati manonga swangandara hapo kasukitele Hatumu mizonari desauri. watu Kashi desauri. isi atwangira Jonge hano pastor wa mpamagara mu kindi gihugu cyakuranga mu pastor ngumwana w'imyaka w'imyaka 18 ngo yamunani ngo yamusezere ngo aramubwira ngo ntakeneye kuba mu rugo w'imyaka 18 kamivuge ari muri Amerika w'imyaka 18 ngo yasezere se bajana ku bitaro bagira ngo ni ibibazo zanananye amapepo ari hagati muri twebwe Satani yinjiye muri twebwe yamunaniye ngo yamubwiye ngo ntashaka kubana mu nzu aje kubana n'abandi aje gukora uburara mwasezeye Yesu mwata Yesu abandi ko baramushaka nk'iyazimiye muri inzu niko yavuze koraho mana koraho mana ndakumva
maze numva nsanga ni Yesu w'i Nazareti narimo ngenda maze numva nsanga ni Yesu w'i Nazareti oraho mana Yes, I'm going to go to niwe warangije Yesu akiri mu myaka y'ibihumbi 200 ngo kazamurangiza ubwo yo umeze nk'uko umwana w'intama ngo kazababwira ngo araje ukazagira ngo ni mu gitondo afite imyaka 3,000 ariko ngo arababona arababwira ngo me nabonye mu mitima yabo ngo mushimisha Imana kanwa wariko imitima yanyu ntikundike ibakure niko Paulo yabwiye Tito wicyatumye gusiga sikirete ngo batubikirete ngo bavuga yuko bazimana wariko bayihakanisha izo bakora iki cyambere mu rwego rwa 16 bavuga yuko bazimana wariko bayihakanisha izo bakora tukitwa kuko turabaririmbyi ariko twasoka hanze imirimo yacu si yabaririmbyi tukitwa kuko turabayumbi ariko imirimo yacu yabazo si yabayumbi tukitwa kuko turabapasiteri ariko imirimo yacu si y'abapasiteri mwajyajya nimuhinduke igihe kirageze kuko abantu twebwe tugiye kuvuga ubutumwa tare igihe cyacu kirarangira agiye kutwirukankana mapa bazamubwira ngo neza ngo uremera ko umutinganya ushaka viza muri Amerika bamaguheza $5,000 z'amadolari 50 z'amadolari turagutuza mu gihugu muri Amerika ariko wemerewe kubiki umutinganya neza wamusanga igisaza cicaye mu nzu sezera icyacu usanga giye kuba zero icyacu urozi kibe zero ibindi byacu babona nk'ibikome bigiye kuba zero ibindi bizozana itegeko bakubwira ngo urashaka akazi ukabwira ngo ndashoje nshaka akazi wino tukwereka akazi usanga uri amuka wa mugore usanga uri amugore sefi kandi tuzoburara kabiri n'umumara w'inangire imitima yawe bakorera tibisoko benshi basokaje wa mukobwa ukemera akazi iyi nyandashonje uri mukobwa mugenzi wawe ugende musezerane nimara gusezerana utuzanire raporo turaguheza akazi kazura kuguhemba $1,000 benshi naho tuzobapimira mu gakiza bazotaka abagabo bagiye gutima abagore batima yabivuze mwene data hari umufishije ubundi wavuye muri Amerika ufite abuzuku baza gukora ubukwe n'abapasiteri muri mushingira mutarebye
muzoshingira igihugu kigenda nakupima muzofuka muri Amerika gusa kuvugisha kabagira gutya base ngo namba ukoresha nihe mobile money mbere ko kuvugisha kazabanza koherezaho igikuta cy'idolari wamara kabari umwihamagarira ndaba kiguhamagara yamara kabakubwira ngo naje gusezera ngo afuta kuzuku yo bari mwene waje uyiwe ngo ni muramu karabaye ngo yereka zavuga ujyane wumva umuntu bamwita igisimba abandi bati ni inyamaswa muntu bati ni igikoko bati ni icyo ntaziwe sante kwibaza we imvura imvano yazo sante kwibaza ko kumva ngo mama yakoze ubukwe none n'umushahara kubwirika we sante kwibaza imvura n'umushahara kumva ngo mama yasezeranye kono kwa mampera no biri mani bintu bibiri uranisha cyangwa wice mama akikaya Mungu kwa maja kumusozi kayibira ngo tuve wanshinguye uko nikuri kwimana uko nikuri umuntu ufite abuze waje gushingirwa n'umuhungu ko ngo bakecuze abazimu nacyo kikeme ibihungu by'ibisezi bunye ibizo bigomba kuja muri Amerika bakazaducunga ba frank usari tubari mu kureba ukadoga za mahitira mu bifu urabibihitira ntabwo kibihari shanga inzoga ino biri hano umuntu w'umugabo yashaka umugore ufite yewe abuzukuru babiri mushire mu kigo nawe nyingi urebe wija kurebera iri na hano binabuze karundo kwe mu mbabazi ngaho ndebera mukecuru we guze gushika ngugiye gushika twoja juru we juru tuye mwiza ukabana n'umwana n'umwuka we uri mu kubona bino bintu ariko Imana iri mu gutangaza mu ijuru yemeye iri mu kubura gusa umuntu yobwira ngo ndatangaza ariko none ibyo byose ishobora kuba yaregereye abakozi b'Imana ikababwira ngo ndatangaza we bishobora kuba yarageze ngaho bamapfuri bacumbitse kambwira ngo uzasigare natanga muhumure woje kugabo niko yasezeranye zosovugwa umugore ufite abuzukuru babiri ushingiye kabiri ngo arateze indege ananiwe gufasha abapfakazi babuze icyo barya ananiwe gufasha rugura amazu yasenyutse ibintu byarangiye hari abana b'imfubyi babuze amasomo babuze kurihirwa akaza hano atari umugabo atarapfuye akaza gushakwa yamara gushakwa agafata igihungu cy'igifu akacicaza mu nzu akazacohereza idolari 500 ku kwezi adafashije abana barashwe ku gato uko turaje mu ijuru rya bene wa nta juru ryo kwa Gasinzira nta juru rya bene wanyu hari ijuru rya juru rituye mu juru kandi rizojamo warikuriye abana bo kubariga ngo bakaza bakanga inama zirakogwa kwihishwa we ngo barashaka bazadukura he bazatubona he Imana ari ifoto urufunguzo wiki agatutu muri 2020 uzokagura mu wanje ngashire abaguteka iminsi nguzafarubi bazabitegereza babikure uzokagura ngashire mu wanje cyangwa umugore ahagarikire
umuhungu waje Paul aba umudiyakoni abe umuvugabutumwa foi umudiyakoni w'ibitaro by'Ikenjaje amporte quoi ape waje wa gatatu ape wewe muri Kristo Yesu kuko kwa Alexander na Tuzumi namara mbwira ngo papa tangoje azanira amazi yo Mupongo ya kinyagatuti mutwame duhangana na bose mupongo bagaze tukubara twigagatuti hanyuma kwimana muzakanyi ariko magambo hanze muzoyatora uzogera kuri Facebook yasangeyo ugere kuri Instagram yasangeyo kandi uzongera amatsiko yo kuyareba usanga kunkingura ariko uzongera amatsiko yo kwimva kandi numara kwimva uzumva umupango kugira ngo tupanzabe ihamiza ayifitaramu tajandi bakusema wikwiri kugira ngo bakora tuma bakimane tuzogakoresha nakifaranga ziki kwa wani kindi waza batwimaso na kakibiri yezo koresha kibiti katazomene mana zanga shihacha pinji kumva rute uso yangu bereke ni mana zogera isonje we mesiyo narayikosa lakini kubera ko muri njyake turashikiranye hano ariko dusoka hanze turakamba mtakamaza kakoma mashuri yahabiriza bavuga gutanga ifaranga kazitanga yamara soka hanze ico nakira kwereka mu nshabaza vuga ibintu bitahwanye n'inzokene wamunyera ariko wanjyaka abo naje hano ngwekisi kubera ko sino bisonezo gusa ifaranga no guhaguruka kugira ko guhaguruka ndakenye ifaranga tabujyanye cyangwa kugira ngo ndazifite umuntu yamamurero wese ko kutinzi mikigani mbamu wawe yes twatunze no kwa makodesha hotel nisi maze hano Kigali sara yihana makodesheje muri hotel nambira ngo sinwe bushobora cyane muri hotel ejo muvuga butumwa zandara nani ndaya zaje nimara ejo nisoka bafata ifoto udore wa muvuga butumwa norara kugasambi hantu nkavuga butumwa izo kamusanga umuntu akakaye ngo yaratize kwa nyoko tuzi uko banje kubayeho tuzi izu yanje kwibayeho tuzi abana banje ko bazabajya cyangwa baburaye ukamusanga kari kunguza ka kilo cy'isukari yohereje iwanje ta telefone umugore yamuhamagara amubwira ngo bakenye yamara yafa kumbona akaza asize mu kangu umugore utwite uzoruka kubera iki udashaka kumva ubutumwa gusa isaseme riramwisheje kutumva ubutumwa si wowe yanza amagambo yanza ibindimo gusa yafa kumbona akaza yamahuriza ntagucumbikiye ngo utuye ntacumbikiye ntangiriye gute muhuzu nambara ntaranguriramo mu mafaranga nzantume umugore taratangamo habe n'igiceri cy'icumi tazi n'ayazava ayawe si mu tunga pe dufite imana nyama n'ukuri sinoyikura muri izabaye sinokorera imana ngo ugure amafaranga abo harimo abapagani n'ibisigo ngo bamwe bazodutunga nibyo nushaka amasoro kayinga akabwira ngo kwega ikigabo cy'igisinzi gikwegeba kwega kikaza kinshakisha ngo se guyerekana he iyo ni kumwe twahuriyeho nguyu gata n'umundi muri MTN bama basakuza muri MTN muri brand ati ni wewe timuye salaba wamaruka musara wowe ikize wanja mama roho kasunyandikira ku ruhande ngo turi kumwe akoshikiye hanze utize jera gusoma umugore wanjye uzikiti ndijino kawazo ngiriye fese hamaze imyaka itatu niko nitamba mu mwaka n'amezi atandatu we kandi cyacu gitindi naha nukugira ngo uzo suko maze kumva suko ni mwumve ni mara mureko ndageze tuganze